Hello, my name is Zeke and my surname is Zeke Joseph. I am 11 years old. I'm here by Paul Hospital because I have a condition of sometimes I must drink my medicine, sometimes I'm hyper, and I can't drink like coffee or eat too much sugar because then it's gonna make me hyper. When I'm hyper, then sometimes I don't want to listen, then I'm running around like crazy and then I'm just talking. People who support me, it's my mom, my grandma, my dad, and my doctor. Dr. Sam, she's helping me and my mom, giving me the right medicine, and make sure that my mom let I drink it. And my doctor give me my mom a sudden time when I must drink my medicine. Ek gaan nou die onderhoud met my ma doen. Vertel ons van jou. Right, ek is Fiona Moko, ek is van Parel. Woonagtig, ek werk vir myself eintlik. Zeke is my niggie se kind en ek is eintlik sy pleegma. Zeke se ma so 'n tydjie gelede oorlede. Wat dink jy oor my kondisie? Okay, ja, Zeke was gediagnoseer met ADHD. Dit was vir my iets nuut geweest, want ons het dit maar nou so 'n tydjie terug uitgevind. Ek het maar nog net gehoor daarvan, maar nou en het ek dit ondervind met hom. Het is nogal iets moeilik. Dit is nie 'n maklike condition nie, want jy moet regtig die kind kan verstaan en jy moet kan aanpas. Want hulle is nie hulle self, hulle is nie bewus van wat hulle, of hulle weet wat hulle doen, maar hulle kan nie hulle self beheer nie. So dit is nogal iets moeilik. Wat maak jou gelukkig? Wat vir my gelukkig maak, is wanneer Zeke gelukkig is, en Zeke is gehoorsaam, hy doen sy werkies, hy luister as daar gepraat word, en ek sal graag wil sien dat hy die kondisie sal ontgroei. Ek weet nie wat moontlik is, maar ek sal graag wil sien dat hy dit ontgroei en dat hy 'n sukses sal maak van sy lewe. Is daar enige iets anders wat jy sê? Ja, Zeke is baie sportief, hy hou van sy sport, van rugby, sokker, en hy's baie aktief ook en baie behulpsaam. En ja, hy het groot drome, hy wil graag 'n rugby speler word en ek hoop en vertrou dat ons saam sal werk daaraan dat hy sukses sal maak met dit wat hy wil bereik in die lewe. Dankie vir die onderhoud. Plesier, Zeke. En ek hoop dat RX Radio vir jou hoogtes dat jy hoogtes sal bereik met Red Cross Radio. En ver sal kom. And now I'm gonna do an interview with my friend Lonzo. Please tell me more about yourself. Hi, my name is Lonziala. My surname Opang, I'm 14 years old. Where do you live? I live in Port. What school you go to? I go to Amslof Primary School. What make you happy? That I have friends. Who are your friends? My friends are Zeke, and Caitlin, Evie, and Melissa. What makes you sad? That I don't have a mother anymore. What do you think about RX Radio? I think of RX Radio, they are kind and friendly. What did you learn this weekend at RX Radio? How to do an interview. Thank you so much for coming to the interview. It's a pleasure. To children who have also the condition what I have, I just want to tell you, please be strong and stand up for you.